ene ho ope fufuo ne nkwan ahodo nyina bi say ya bekwan rere nkwan katekwan brabunu katekonto ene de keka ho nyina light soup no ebi ewo ho na yesa osa no obi wo ho a ose mimpe fufuo ai enso ope abetie pachomo so mode ne wo ho ne okro stew kama na se nkwan bi a ope no onsa beka bi na wo de aboso toza afia na se tz ne de ego no so abuso ewo ho wachi jollof rice fried rice konkonta na sa abetie no aprapransa enu ho epinti ne nyina bi pacho ebuso ewo hajia special local foods na obehwe kira kwan a obetu anamod wani akire mo hacho atomic kwan no so wa baby a transition wo no obene paye anase social media platforms anase handles ni nyina so no won sabeka hajia special local foods wo de ebosha ho hajia special local foods pacho baby bia da wo mo ye enjuma ahoduo bi amo ton sa fred dom bi amo mabeboa mo awadegie anase abedin to wo di birthday bi kwesa wonya e bia packages kakra bi e mobile 20 or per 1000 or per 500 afahye bi yiyo bi ni nyina da hajia aye krado ukoduru ho ampacho nkwadasem ena wo din wo ho ntinfo ni kire ho anya one branch nso no kitenti no emfa ho o pesa onu aduane mankranfo nyina korampa ne nsa beso wono so eye 0246 359921 0246 359921 ana 0535 484392 0535 484392 Hajia special local foods eduane pefie ene ho na ensuo yenkwa enipeduane over 70% mepacho eyensuo nyensuo bia ne nsuo mesi nsuo a obenom a wonhwe nchenchen ne wanhwe a typhoid anase ayemto yade korai bi ena obekwa akotie kane ne de ensuo ebenom ne yenhwe nchenchen yen nananom bu sa abeno na hahama etitigu yankasa yensu a etene na yekosanom ne mu no na esansa haban ye duro ntino na ese ukona ni na ye green anasa haban mu no a enkasa ensuo na sei ai ese wonom no o sa ba benya yare sakrampo e de afiri mu ntina nananom bu sa be na so ne galam say yes adaroma ene yankasa yensu ne yemban boni bintini ye de ase yensu anso ahodo a eno etenetene ma empanyimfo a wonom so hwe ensuo so ensuo adwuma no so a mo dane bi mu e ma yenya pipe anase bi a ensupa e wo ye fie ne nyina asai eno ntino ne kwa bu pipe kura na anase tab no bie na wanhwe ye o kasa wo brush wo teeth anase wo twetwe wo se wo de bi wo horo wanu mu sometimes wo tie aduro bi kura aduro no mo de na nane mu no ene wo ti bi kura mpo wom anti me pacho eya no akope kasa mineral water mano enye wo si twetwe nso a wo de be wo horo wanu mu meno nye nso ya wo benom wo che de ama wo no abusuafo nyina se be ya ya de wo ahodo wo betimi ahwe ho e de afre ho eye CASA kasa mineral water no ena ye kanfo e de ama wo eye Kasaloma Ventures na nada Roma wo de ensupei aba adwama so no so ye kanfo e de ama edomfre dwumedie biada wo ye na wo twede de party anase bia wo ye adwuma bi na wo chitafo no pensuo de ama wo mu nsafo organizations ahodo no pacho dispensers so bottles no enketo adantemo na kese ni nyina da buso na sachet water no so no o mai sachet one bi nso ewo ho pacho betimi Africa Kasaloma Ventures for na woni wo mo edika so bom ewo ahomabofo yi so 0206 469 430 0206 469 430 and 0303 965 780 0303 965 780 Taifa Accra Heya Bok Hospital nechi ena Kasaloma Ventures ya wade kasa mineral water eba ye no wa benti mo amotonton drinks nso ne ade na sa wo ye dwumedie bin pacho obetimi akwa akohwehwe nechi akwan bia ye hote emfidie ne ya mono na ye papa na wonum nso no so hu say yes ene anyale wa bi kura wo mu na se wo anom nso bi ne de abre wa akala ne minerals ne wo mninti no ohun na akọ dilute no na ye kama na bibia nso ada na akọ busia yemfa aseda emanwumakomu na wiei omo SOMPA asem asene ama etimi aba bedan wo apa me pa cha me mo akwaba mejo so mo abrewetia na honam ti sen na me hu ye mobo ena so ahwe white ti SOMPA at 8 months no wo di no de week we mu nyina ye wo nkunim
Okay. Yɛdi nkunim. Yesu yɛdi nkunim. Papa. Over Satan power. Messiah yɛdi nkunim. We are overcomers. Sompa is overcomers. And yɛbɛkɔ yɛnimu a. Na yɛna yɛtiefo ne yɛahwɛfo nso ase. Ɛsɛ ne kɛgya eni aseda. Yɛ kan yɛ no. And say yebo yeba nanka yama ki edi mushamo ena monso yeba ye ena nka ye kukuru ye onso monso ni pe ena anko ye nyina ye tie sompa hwe na da washa apa mo she da na wo se ba na ena ye nyina ye tie sompa ena nka wentie ye na onso monso ni pa ye twa boy no wage so ye eno na ma agro ne so enti monso mage ye fe so nti ye da mo ase papa ye na pa me ne kakra ya ye de ma ye tiefo ene ya hwefo atena atene nsem ma me akosi agwa aboagye dinka kasa kakra ya me de eso so ne se more than half of your beauty wa ho ofe no the emufa ebroso comes from the way you speak and treat people. Every said ya usine afoforo edi nkuta ho ne said usi ya afoforo. So more than half of your beauty comes from the way you speak and treat people. Enti wa ho ofe no fakese na free kwan a obefa so ne nipa esan said usi esoso wo mo. This is a powerful reminder about the impact of our interactions on how others perceive us. We enkaidum pa tumi wom kwan e fa so ne afoforo edi nkuta ho ne se de wono nso esi fa. Because inner beauty shines through interactions. Enti wa ho ofe na ehunta no de wo mu no ebepie na age baabia how we communicate and treat others significantly contribute to our perceived beauty beyond physical appearance. Said ye ni bi mukura di nkomo ne said ye si eyo afoforo no eno ne ma ya ho ofa ehunta no kura ededi. Again, ebiu kindness and words matters. Eyemuye ene kindness and words and some speaking kindly and treating people with respect and empathy can enhance how beautiful or attractive we seem to others. Enti o kasa na wode wodo eyemuye ene tema e kasa no eno nso ma afoforo kura egina nche ne ehu sade ewusi hunu nipa mmobo efa. Add to it. Fabika ho or the bika ho. Personal growth through awareness. Personal growth. Wunyini wankasa wunyini ewo bra enema bu ho so mo wani eba ho so. Being mindful of our words and actions towards others can help us cultivate a more positive presence. Se ye de adwen ko yenkasa ye ni afoforo ekasa ne se de yesi ne afoforo edi nkuta ho a ema yehu. Wait, come again. SOMPA FM. Emma afoforo nso hu ye na wani nso da won ho so e wo won kasa bia wani ba won ho so wo mo nso nkasa ye bia wo betimi aka kira afoforo e betimi de sisa apam obia no minim woda me ba akra se na minim jerida first time I dey lunch SOMPA 106.5 8 months yani 8 months yani anso 8 years enra papa na ene no pepe no say munyina ana mi ntwa mo pecha me ne abake minim bre na bre so hye SOMPA atade no no so ne hwan ena me fa ne nua plekope en ya be ye nua abesi ne otimi hia wo bi sania obesi akasa ne ho sania wodi obuo be ma no no me pa cho no e kan sempi na afa ho okre ababa we bi ko interview ose wa ye late enu ntine car na ofro ye no taxi driver eno opeke no opeke na wode na ekọ no senia wo sitiatia na traffic light na wontia so na wo yese wonim se me ko interview no se mada ko interview wo he fa nto obo ase o se ada ba bia me ko interview no wo ho be na duru ho anka wo bi same sa ayede minto mi bu ase no wona ato aduane ma midi ana o se
Ebia baby a wokɔ no metimi ayɛ dɛn aboa me kwana ebia me ne mpanyimfo na ɛwɔ ne kasa ombeti asenti susuma pressure mfaw na nye ye ne akwan bia ni ha say there's no other route ebetimi ayɛ dɛn amane afa so ka no nso ntu ka no nso ni ataban no watu no kre onye obofo no watu ɛna o say bema sɛ woya me de woya na me de ma asɛm ba wo so amani bra bere no keka bi kyerɛ ne papa no knowing say abra baby a wokɔ no so on na de wokɔ on na de na ekɔ eje o taxi driver nto hu ni sɛ onye obi a wo tua ne ka ɛna ɔde ne kosi adwuma mu ho ɔde ne kosi ho a ɔkɔ yɛ otimi kotu wo mu na aka krama wo mu ahia mpanyimfo okay ɛna ɔkɔ tena ase na ɔgye na home na we na owura interview room ho no ɔto nani apanyina wɔte PM ɛyɛ taxi driver ya ɔfa no enti ababaawa ne duru hɔ a wanhwɛ so ɔpɛntɛm sɛ ne ba sa no ane sɛ wo kyea na ebusa sɛ wama ne yaso mbɛkyea mo no wapie ɔkyea ya na ɔ papa no so kɔɔ no so no wansesa ne ho de hyɛ no na no knowing say ɔno ɛne adwuma no chairman adwuma wura Brexit Foster anka amefa ne sa okay it's about the chair good so sere ko interview room great now I smile because I was so utimi good posture no a good morning of finish here I go say you can sit oh yes jama de yetnasia o she straight dress and say fan atade no what na akonya no eso a ababa yes what na sia ne to aka mfimfin ho o twa na ni a o tena sia o twa na ni no hu se papa ina taxi driver no net ho eno aso o tia mu Jesus ana ba ko bisa ne say madam aden on net after the obe explain say I'm sorry for what what have you done okasa wa cassette ye mu bia na ye ne ni mu pen ehɔ na obeka say we sorry but ontimi njem na chairman ne ka say obetimi a work out enti to da bia wo kasa ye it gives opportunity it can drive your opportunity etimi bie kwa ma na etimi to pono bi nsum wonum kasa enti nko onya botrempo no ne kasa ka so me ko ha se no mu no matter what situation you are in say bia we here adwuma impromptu because say bia situation mo bia we nya say adwuma na e bia enema nko ye mfa ma wo no eno nkyerɛ sɛ fa wo kasa emu abufo ne emu ntempa wo pɛ no kɔ kasa ya obi kyerɛ obi no kra obi butimi fu onhye ne ho so obewo so obi a ogina nkyɛn na ayi awofo eta ya saa de ne pa one ne yira na ase ne kunu nya kasa no de akɔfore obi a ogina nkyɛn asunu mienu a wo anya ntɔkwa wɔ ayi kwayem emu nsensan ene mo mani nua na ehunu amane wonim na abɛka sɛ de obesi atea wɔ no ne sɛ de obesi asi mu ntentem na kora no so nyɛ hwe obi amane saa obi nokre patafo di aba nso we de wonim sɛ de abane enti to da bia yɛn kasa yɛ wo hia wo bia sometimes ya ye judge book by 8 cover ehwe ngoma na chi na ye de aka mo because a taxi driver nti onyo bia but no office na otie no without him no nka wontimi nkodu baabi a wodu nipa bi wo wa ye ne wo mu san a ye hwe wo mu se ye na ye tua wo mu ka maami bi ka hwe ni maid se wo no e na tua ni maid where are you taking my maid to ne na downfo bi abefa ne se ne nkura ni nyina ne baba ko di birthday nti obefa na downfo ne maka ho wo se ono de maid or a maid nti okobi enye who maid where are you taking my maid as if so said on na yo no se on na ball no a wo create no enti mi pa cho yenye nipa yiye de pese ka kire nipa no amen wa yentene yensa nana me fa so e de aka cha wo se so mpa che de no tene wonsa e ma ne nso obi so tene wonsa ma ne nso obi so apam owo mpaboa pi na neguo aboa ikura so won hye neguo a ada oba pa yi ni mo kama ni shoe green bi ode ya bo combination odurani mu ha ode agu ho ba yi nti odurani mu ha na waye e na okoro na osafa afoforo hye me ka se empaboa ni bi wo ho a ye de agu ho ye nhye
pacho fa che obi wate na ono so omo life ni bi wate bi anya dia emwa na ekunafo ene emisia wonoma di dem obrowafo ya Dr. Blessed Foster wone SOMPA Foundation and Tara One Foundation as a SOMPA Foundation SOMPA Chede Foundation no pacho yensom na yentimi mu a se be ya bro nyen obetimi amanensa aso nipadom no so enamoso nti eno nti no me pacho obetimi de waye yede aba SOMPA FM Accra Hasenum Dome Green Hill Street ana se Watermelon Street to abodogun so nda chon sabeka ti papa bia abeye no oye edema wo ho de fem awurade apam mame enne papa bi nso so edi asem aba bedan na re hosem oti abroche mpa chon oti abroche na wawo na yire wa hase no wagya wo ho akwa abroche be se 8 years ni se mfie nwoche se ode ne ho kwa akodom be ma ne no maduru a enwono na wakwa akope bibi aba abedi ne bia so na yire ade abehwe ne goose the goose no na we say there was a goose no me ye 4 so o de ye 5 na ne de ye 4 onyame aboa no oso okwa ye mfie 9 mfie miensa chi ko mfie 9 no na oba back onya nkrata bibia ntino timi ba fie behwe na yire ene ne ma na oba ye na okọ ye ne mfie mienu achi ene wo sa baaye tonight say mfie nsia no we na oba ya wo konyame ye na dom na wa wo me nsa dada ene oba last one on ne yiri be hia ye no okọ ye na yiri ka kye ne se wa fa furu o de ice na bebo no wa fa furu simo na o se wono anka se atimi atofie waje besi atofie e wa abrochire ho wow ena wa ye se ye tete ne bosome o sa ye enwuma bi ka ho nti no wa ye ne man nkrata aye na ire ne die na wase omokoye DNA na wo mu etimi makwan mu da ho na otimi fa abusua ne nyina akọ no mu kobo mu bra wo ho pese o man kwada ne da achepa na oba no soso nya baby pa etena esanse o do oba ne pa ye ne abusua FM ne nyina ne se yekoye DNA ya apam be ma ne no ma se wa mama ni ma yejobi papa de mami ensa wo no te hasenum na obu wo mu no emu bie ni ho ye ne ma ansa wokwa abrochire no emu bie ni ho ye ne ma ba ko na achire no obewo ne last no okosha awo no mu a oba bewo no ya fe na wokọ mfie miensa no ono pe ene akwada oye ne dia be men afa ho anya high fever obenya na sesi aye kasei nyame adom wo ni nua panyin ba ko a ono ne ye doctor panyin ya wo hwa adwemu ya de nti ya amfa na nko psychiatric hospital into mu hwe no ofie sese nani e ba ne ho so biem o sese pa no ade a wo ba na ye in fact onim se nipa su ene ne ban sa na tie na nka ba ko no obewo na kire no kora na o kan se nya ne ba kendo obaka se no wo abro kire no na bia eba ne sen wo no nyina ate ga na ha se no na oba beko na wone wadi nkra kama nkwada miensem a asofo no bibia ka wo mu enipa dodo na bia ka but we are not going to sit here and mention names wati bi ye wono wati ebeda abadwasele den so nya afa ne yesa akọ ka amanfo yaw edien na ekoso na wo hwa sese amanfo suggest Health Insurance Authority National Health Insurance Authority ya mampanyi dada George Kumkofo amade ewo ama paaba yongo fidi ewo ode ba se yenhwe na apomoden ho nsem ensipi nsitama o manfo ya etoda bia na ho kire adware wonom onya sika na watimi akwa ya sabia wa abro hododo nti na oto aya no wonse de sebe ye nyina da apomoden ho nsem no yese oman no ne ma ewo apomoden a ena oman ni tumpon esan semeti ya apam boso na Dr. Blessed Foster etua meka yetime tax enti no se me yare na se me nya adwuma bi mu a
ana say bi ase me manu sisumuna so me yare na me free mu all because me anya sika ankɔhwɛ me ho yade wo ayasabia yeah o man so ma boka wo kwa so o musika so ate de ka obetuatua na boso me bia no ise mba sure ntina yera ampanyi dada John de komkofo ama pa aba kofa ba ye odwene ye ho kofare ba kofa national health insurance ba abeboa aban bi obeba ko bia so so amenne sanse ye atere ne nkwa be madru nipa bebre akache amompom de ho nsem no ekoyie say dialysis cry so ba bia nyem na okowo a said ya wo ko antenatal first time wa ye wo HIV test no nka yenhwe na DNA test yenye ni free of charge okay no baby anaso nipa bia no ye register wa ka yenye emfanka wana akwada ye wo ne fofora yenye ni DNA na paternity test ni ade nyina yenhwe na yenhu ni wura nya na dia na nipa no okay wahwe nyinsen de but onanto aso emboka sa wo hwa akola no na ne senti no ye beje adwenkyere okay eto da bi na se be me bi awre ni mo remu nyina titi ni mo remu na wode ahwe wo ba bi na oba no ese menyam ibesi ya wali krampo no yire be ka che se wonyema first time no kweto da bia o yem di kan hye wansa na akire wahu se san awaware o experience bi etasi eze ya o mo wale timbuza se wone hwan ne yire abona ma ne se wafa afro timbuza se wone hwan no akasa de ansa na abusa me ne hwan sen se be call lawyer wo se I say your wife is coming. One of the names na jina wona yene ne ka say your wife is coming na no. Ne yem ahye no. Na ne yem ahye no. No wo pese wo dwane. Ye. O say honey you are with me o. Afi no otiti ni ti. Ansa na adwen ba so. Enti meaning say o ni di fa akon. Say o be ma anyem wo. Wampa wo. Yeah. Wa hyew kama. Am wa wo. Me me say confirm ne don Simon. Ene watermelon. Na me kra no oboko garu side ho. Ai, wo mpa de ben wo mpo. Be Burkina Cars na wo Krofrom na me ti Ashtown. Okay. Nti Burkina Cars na wo Krofrom me kwa na makọ dabi. Nti mienu. Yeah. Tua mienu dia no mo de aba for the week. Okay. Dia ba na ma why day bi I half. Ene don Simon me. Wow. Eti ebi wo bobo kasa. Na wo boka we nyina awie na akra ne be ba na say enye wa kwasa wo kola sa hwa akola no bi wo ho age se be se akwantuo bi ba na sa akwada na du ne mpanyin fie so na bibi aba na yenko ehwehwemu ansa na fe de wo hu se akwada na nya ne ba akomate o ya be call lawyer so ba before that se ne ameka se enua be men ya wodi we ya brain wa ko ehwobo eti bia bi mu anya nyame anka be fa se na adwene te yira ya ne sanko aboda mu anesa ka wo yo onyo ebi afa ho abobodam ebi afa ho edi ewu ebi nso afa ho eburu nkofo nua yemisa se wo how be say ba yenko counselor ho na yemisa ne se kwan be so apam ye bema wa ware me na se bia wo ne me anya kitahode bi encounter bi sa na akwada bia bema hwe wa hwe no a hwe me abọ me ho ka bi krampo nso edan obehan ne eniema ka ne ho akodi mu no ya na bia fa ho ma ede how bebre na no e na eba bibi say tu obi a ede eba ade na mo pa ben ene nipa ne betu wa bla emboro ne so na embubu na koma ema ne nkoye de eni kwan se woyo ma yenko owura yire Agnes opon enchen na yenko enko bisa no asem wese no ma ye ho adesuade ana senkyerkyere kakra mame wadaroma yamo akwa baba sompa so yo madam seta na me pacho wona muti se oba pa yami adom mfoye na mo amo studio nyina so mo muti sen mame nyame ene wo mpa ibo nti enso ye ho oden pa the radius wadaroma we dey ba wabobo anu anopa ya ye nua be ma bi ye mpapa bi wawo enkwada ma akoma wotu kwan na okoba mu no na o miensa dada na eche ne last visitor oba Ghana ha se nom no okoye na yire ka kire ne se wa fa efuro na efuro fa ne mu no akwada na nyini wawo ama wanyini wahwe omu nyina wanya tena bia papa e wa abroche nti watimi atodan no se
obesisa na ire ne ma ne nyina akọ na se na ya omoye no na ya omoye paternity test ya die ne wasa omokoye oye ya nkwada miensa na odi nkan ne oba ne wo ya na owo Ghana ha no emu bia ne ho eye ne ba na wase no one na ire ne so ete no odokwan so nte no onte ne ho ase wa ya amasese na homa ne bi ate ya fe na adwen no menka se osai abafie nkakra ya ya anisa mame ba akupe ye ne de ma papa isi wodwene ho a wonte ase de na kɔ wie saa esu we se mu no ebi afa ho edi ma bi ewu ebi afa ho ekunkum kwada bi se ene ye se we nyame de ade ne omo maka nyina kora nyame de ya te bi pen ebi wo ho ane ma ya na firi mu bana no odin se be ma bi tie yen na se bibi se itu no a obapa edie ba na motuo ana kwan ben ena ya wonfa so me pa cho yo gada masinichia motie fu nyina asamna wakana ya homete ta na seye na nka oka se ba kodia anka no de ya na MPP no mistake bitimi ba ebi wo ho a yekwaya restabia na se yekowa ya na ye de paper bi bom mofra na ho ene awofo amame foreign I trust we beni now so edubi wo a mistake timi ba wo hospital e man kwala ni bi o ha so apio mo a nurse kra o ye ni bi o kra nya se wa sheda ana se bista ba timi ba sa inti ntendo do no se ebi to na se edie ya kwala ba aha eno die aya na abotre ne hia se mo beto mo bona ma hwehwe mu yi ebi wo ho a na nye se oba ne sheda na otwapa be ma ne ho ba se bia mistake bi na ekoba e wo aya restabia e ho nti e de no to nchen a asama wo ka ne de na uhwe mu a enkwala miensa de na se hwehwe mu ne be kire se oba no na emeso ni ho ana se na ohu bi brown ni kunu eguso eche ewo aware mu na ade ba ko e wo se yisia ne se emma ana emerima se yenya ware na se ye kan emboma ye ni kunu num ebe ye ba ko wo se ye de bibia esi ye ho enti se bia wo ena emma ana so how be ena ewo ye ntema emma wo na cha aya am tendo do na wo se yenya abotre na ya support ye hom tie be ma be support na ye MPP no the pressure ni be go ba no so be brea na we nya support and fini kun ho e bia wo ma na sense ma tini push ma ni bi ma omo fa omo kunachi ekoye bone ye nka se eye abia eye but aya ye hwe okwan ya e betini aboa ye ma na omo bre ewo ye funu eho no ase asemna eda ho ne kire se we die yade a ebetini aye bo apayo aha ni story ni na but said the watch ne die yensamu ebetini abase oba no enim de oye die enhwe kra enti no obema ne de na ka kire ne se enye si ewie oba na ye bone kese ananso e wo wi asini na bone wo ye nyina ye ho emu bia ni wa ye perfect ana se ye de bone eni ye ho enti wa ye bone kese se wanu ne ho na obepa show na ode nkotosre amani kuna emofra de omo ye nyame eni ko mo ho abofra bia ni wa ye to ne twene enti se ba se nka wo mpo emma nka obetimi kwa kwa doctor akwala de na ye oba prekope enti so busu do ne yire na oba na nu ne ho yi pa na nye se onim de oye na wa sheda dia meka se emofra no wadi ka hwe wo mo enkwala ni papa bia wo be bia omo ni mo bi omo fre no omo papa bonko so na oye papa ewo madu abomu se oyi nkwala ne to twene a ma emofra no so ababo ayebasa na ye man mu kra no ye lo so no ebo mofra ho ban sa se bibi se no me be trene se nka ontwa na ni hwe emofra no o ma o mo no ebetimi aboa na manatimi akoso ahwe nkwala no na de hia ne se obenya counselor bia obetimi akohu no na ohawa o famu wona adwene mo ne nakasa
na waboa no se de be ya obetimi etimi afa de offer mu no na advice I de mema ne say yesremo a o ware a wa ware na wani nka ukuno ho okay na oyo obema so na wa ma wani said the answer say me die ne nsensem ya e ba bebrebe to be kakra amai kikakra meka afa ho no Obapa mayana se awie pa ne obre wadaje ene won kyerɛkyerɛ pa ya odi ama ya wie ye ni sopa nyame nhyiraw amen Ewusia Oraire Agnes upon ya wono so eye counselor ena ye ne no ebo enkomo no ye hwe atoato ahomatew ana ebebia ahoma na nkyekra na ye ne eye lawyer Thomas Sean wono so eye legal practitioner ya wono so eba mranim no a wontimi nyina kwa emfemfiri wa ben wonim de wakodale ewo emranim adwumanim na senia ne dwumadie no esitie ene ne nimdie nti ye pese awie opone fa kakra bi ede emayen DNA se eniema bi sei no eba emra kwan so no anamo ben ena ye betuo lawyer Sean wadaroma yemwa ha o meje so me aba lawyer tie phone so nyina obi ajo so sa wo mpomo ye de nyame adom nti me ho ye lawyer asemo eda bedwasre de ne eminim se ebi aba wanim pen be ma bi watu kwan akwa abrochire one ne yire wo ma miensa wanya mfinhia be se num wo ho waba besra wo mu na osa akoye osa ba chire biem second time one ne yire no anya nkitahodie wo mpa so enu nti wakoye anche ne yire ne frɛ ne bonamane se wa fafuro aye ne gisem de amano nti no akwada na pie free yefunu mu aba wanya mfie mienu kɔ mfie miensa papa ne se de nyame ato ne nsem nti no obefa na busua na omu nyina akobo onsese ewa abrochire bia ya wo na paternity test kopie mu DNA ba ya enkwada miensa ono omo wo ana wo mu Ghana ha no ebie ni ho a eye ni boja jese akire DNA nko a eba ne se ya amra kwan so no be ma no ebetimi de wo ba no ewura mu wo mra mu ama emra na timi edi amanana look obema no ewo anamo obetumi etu ewo sa tibia obana man kopo epie mu no ayesa no na kyese oba no de onim ne nokre na bema no na aya asam foforo amano enti no yewo emramu no yewo adibia ye fe no thought of deceit enti no obetumi enya cause of action in deceit enti deceit so the action of deceit ba damages ye assess damages na car wabo anase enoma wahwere akwanya abo se bia sabre we nyina wonim se woni bank e bia bepa kwan foforo so a obekun adatre for omo ahwehwe woni padue mu ahwese oso obetumi nya ba ye wawo ba nanso emfi we nyina atwam ama e bia afei na wo ba be hye obrase am say ye ni to ye man mu a asem we nya de ayate edi kan ayate ni di ba ya public information so we can talk about it ye ni abema odate lampi ni case ya ba yi say no na sidi sana akakoye and you know it's up to the man to decide if he wants to take action against the woman for deceit or take action against the woman for deceit and that is no me say obetumi take action asosteni action amana ye na there's a deceitful no ye say na da bi wadada no enye sa bana chere anti enye sa wadada no kwa wadada no amsa ono so ode ne re ahye sa na da no mu ama ne bibi papa bono so he has relied on true information to his detriment and then no as I say o show kwan a wo wafa so asofa anase nyoma wahwere sign fra na da na eba wakwan mu no yetimi de sika bi to said the damages na now can ebetimi atwa sika bi de ato oba no se wontua se wantua emra bi wo ho se bia wantimi antua nti no obi betimi akwa akwadam
was sa ade ye we say ho ana na say damages ni ya na sen na sitie near my city. Yo mommy we na ye Canada a purely civil matter. E ka say civil ye court no ensem a ye di no e wana family no. Okay. Ye were criminal and ye was civil. Criminal aspect no there a aban na no wunya enti aban no twa so. But they are making with a purely civil matter. In civil cases, no winner judgment against Obi or for say unfair damages, monetary damages in Mawa. Say Nipano or unfair. So we Japadia court in Shisha or to make so Emma court then Satu Japadia so na Oxenia Eton Emma Yitumiditria Camo. Nemo winner judgment against Obia and Rebel Obia a friend of man of straw. Just as said, Obia Sheening in some, and on winner judgment against Obia Sheening in some Sanwa, a Kratahuna Winyano. It's unfair. To me, Fanon Kotum, it's unfair when Piazza Caninti. Titania will process you high a friend will show you are brought to court to show cause why you should not be committed to prison for not complying with the order to pay. But Sunday money in India, ye cream sabre, ye never human rights issues in the yes, I didn't know. And it's a winner monetary judgment against Obana na Ubia or the Okabianwa. Senipano war a Japadiana, to me, a day on Sapto Japadiano. So only Vivia, any Catahuna Winano. And Tina Ayana and Pembe lawyer for no, say, and Crawford in some brain, say, Yanfan Kokota. It will be a friend or some kind of analysis, cost benefit analysis. Say, a case here, a cow, the case, no, and if you will be a free case, no, say, you cannot obey us now. A chain, the obey train your free muna, who to me to say, any with the Maminja Maninka. Aha, no, say, Nipana, what in a proportional, the one in some, a Japadia one in summer, who to me a bonica, who to me money, yeah, and now with you are an amount at Yako, Sana, and she share no at here. When I am for vigilance and a lawyer now go for a Kulawa, Muame, I say, as a war, Pesa come the other partner name didn't buy, yes, sir. You go who could for Sabia, who could for Sabia and Cabaya, some way, dear. M1 Jim no being swaf and a quambi say biha. One about Konako took a saya barco, and maybe I'm a Sabia also. Meaning, Agina and Chimua over clients. Okay. Aha, so what's no manager here? I know the Ebia, but Ebia, what kind of trials and one? Not one man in your Mujidi say, the all kind of a papemoa, and the Ebia over to me, as you will one was bonnet. Aha, and we have a church so much channel. Oh, what be a cow? Aha, yeah, probably a court now upon a yafu. Uber to your lawyer, Uber to your filing charges. Obetia transportation or lawyer for court the baby of a cobia. When you know lawyer no and I said this so to for or concerning your chances of success in the case no. And I said it so for the possible outcomes are which may any free case in the mo. And don't you know say case maybe you know a car we not free moi. A baby a lawyer no as so to me a catcher. Any non lawyer, so maybe a lawyer no on him said you, Nipana wouldn't about in a court no. Lawyer, the only Nipanibo to Bonim, Japadia wants them. And see, or more a concerna, one will be to take a decision whether you should proceed or to stop. Lawyer, whether my main for Wintram, case be away and some. Mammy be our Ninukunua brooch na or more a one mantino, one more aqua surrogate EB, or more domon cosiana, I no more diacoto. Ababa we be from agreement omo ye ni nyina no omo di so ya aka ababa wane balance be se 10,000 omo de bema no ababa wane sinyinsen na fe de wawo na nso enye omo de esanso omo de ne seye na mu ho no so no ese ye ohun se ohun moje ni kakra no wo from ka che omo se asei edi bosumi num achi no ene wo sa from ka che omo se ade na ese ye no anseye o enti eda so ho no mo to aso hwe no ene wawo ose akwada no enye wo mu edia esan se wono gidi se na adodode bi wo ho a ke wase wo ye de boa no ma na setene mu yefo enso mo anye sa de no mi wa de agreed on say obetua 30,000 Ghana cedis ene de ama sa baba wa na wono so gitum in this case omo si enkoye die na
ababaawa ne se daje se waje be 5 billion omo kwastan krata wo court se wo mu betua 5 billion so omo koye na se nye wo mu de a wo mu de nso omo mfa se na mra ne besi aka we se hutia wa wada romadom ye na ye hu ne pomasi bre na ye nhwento aso a yo me pa so dia o kan ye friend of surrogacy surrogate parenthood nti bia titu amano ne ye de akoso pa ebia oba tan a oni no kura ware oba kura ware ontumi entumi conceive but omutumi ya nhihye se oh ene yenye conception what test tube ne mfa ento oba fofo awutwe na ono nhwe nyinsan no kosise eba ne bewo but we ye nhihye aya a contract until we ni mu ayi no etitu epigina the terms of contract a omene oba no eye eno ye efa baako okay ne fa to so mienu ene say whether indeed nyinsan a omo ye omo de to na wotwa mu no nyinsan ne say ya ba eye na nyinsan ne say ya notice bia anko ama the true parents who say nyinsan na ye hye ho na say awo ba ye chi ansa na ye pese nyinsan ne hye and on one away nyinsan all of those things no it will be governed by the agreement only surrogate mother no okay yeah now we crowd say ya no ka kire ne say no mu twa so na bese some months e no ono ankasa sa afro mu say ade no say answer yo edaso ho e no mu sa to aso e hwe ne biem okwa wo wie ya o se ne ma bia na wase o mo de mano no ono ase o mo anye ne yenti no onya ade odi nyinsen ne be mo wa block wo mo line o mo frɛ na on peke baby a o mo rent diamond no so a watu wa kwatena baby fofora o mo hu na kira kwan baby o enti no edi kan no mo betumi ama police for afehwɛ no etoso mienu no oba na of ne bonto ne yem no dia surrogate mother na ne bonto ne yem no adeko a osusu se esese de manu aya no bi di say wo contract no and is had no our right to enforce our contract no he doesn't have to hold on to the baby to seek no. He has a right to go to court to enforce our contract no. Okay. Atosu bi no awofo no a eba no yom de say am pass eba no yom de no a omo de a omo otumi so omo family tribunal under court act no family tribunal no ewo tumi say omo under paternity investigation and you know under the court act no obi to media for family tribunal say many yeni ababa we for surrogacy arrangement okay eba no dia o se onfa mayen enti no court hwehwemu say ampa ba na ye dia na court mbe make order ama enti court make order you cannot say onfa ba ne mama ye nye DNA test yes, no you have to submit you no want to make as a court make order one the order no so you could go to prison air contempt okay and you know almost the court family tribunal court be make order for medical way people not to conduct paternity investigation on be DNA test and no be me so ampa e bayi awofo yi ba ana say surrogate mother no kasaba okay and if you are then we know what to no sa no surrogate mother no say bibi o contract mo ayamfa ma no ana ebi so wa na adepon any contract but ono na nanka onya yanka obenya no sa so no if you didn't negotiate for it you can't ask for it okay na mo say bibi a omo ne omo kan your contract no a ono so wo to me say o ka say court awofo yi omo de beka ebi a bibi ati say anti court je mami court so be hwe aba on agi sade no e de ama no na asomdwe aba. Lawyer Thomas Sean, thank you so much for your time this afternoon and for the education. We appreciate it a lot. Thank you. Always a pleasure. Ebusia Dr. Nasewekra Lawyer Thomas Sean. I'm Mr. Thomas and I call Equity 0260196064 bar. Watch us in my back on one more for Fraba 0260196064 and now 0260196065. Ye bien humano ede atum. Hello. Good afternoon. Good afternoon, Sempa Joe. Baby, I can free. We major, Mayor Tema. Do my entire way.
de waka bro to say we slow why so Enquire anymore. I am brand new. Ayo that's it obara kebro about the scriptures need more issue upon the time of the show never what you go why Mate, yeah, that's it. Hello, good afternoon, Pacho. Udin baby, Okasa Efre, me do for my yentiewa. Hello. hello Pacho, Udin baby, Okasa Efre, me do for. Okay. La Paz, Pacho, my yentio. I don't know, maybe so young, maybe banana. Then also a counselor, not counselor, Daroma. Also, I had a bear counselor. Brabo more fan and our counselor. Be a dear how piano. A brabo more fan and the old here piano bet me the abo. Aye, or your nina become or your marriage counselor or your brabo munina, baby, I'll pass out trying to make us a brabo mafane. Open a number now, you're the number and about 2 joints here, but sorry, and check. You're the number and about 2 joints. And Kabibia. And because the minister, our labor counselors, especially all my work, Solomon. So sorry, Mpacho. Eno yenti me mfa wadwen kire eno no. Obi ye counselor won nye ono ne ka ho ma na ye bia wo se ne wo si efa wo mo eno no. My na say 0260 196064. Oka se bi no mu amete wase ba aka se wo mu na enye wo mu nyina. My mfa we say. Me Mpacho, good afternoon. Udin baby aka se frame me dofo. Hello, mommy. Hello, Poppy. Akane. Hey, producer ba ko pe. Now na me my entie we. He's a more dance man. Okay. Exhibition run about for. My entie o. Asam na da ho no. Somewhere that way. Me me bu be ka me bia me ba ho. E be ka say me dey here in Domba September. Gentia udo wa se west am ho ayo wanwa. Udo do be ma oba. Na wo ni oba ne tu yi ba funu ni na wo don. Ebia ni le bia ne se wo ka se ya ba bi bia ya foto. Tete ti ama. Eno ana e ko so kum ho. Isi me ndai sei me nya me bota me me peta so. Na se so mo dia fo de ko de ku so ya ne ba. Amia ma ba ya mien. Ti de se palana me nyo wo mo. Fine, me jitu me say me ba. But ha me say oba nga ka tell me say enya me ba. Okay. Every yeah ha. Enti bibia betimi esi wa cycle self. Bibia betimi esi. Me nya no mo ndema. Mo ma mo ni mbra mo so. Na ndi say ya e bi an kan de papa ji ni tenye situation ni nya me ehu ni bobo. Okay. Na o san yare ma ye. Ne mo no kan tu no fu. No yin chi na fu mo. Yeah, that's it, Papa. Hello, good afternoon. Good afternoon, me do from Pacho din baby aka se free. Sumpaka so ama yentie we. Ya ma won ni jan temi. Emi di kai. Ya ma o phone nkwa wa no ye ma wo kasa na wo phone pa se twetwesi. Me see. Ya mo kira ma ni pinyo. Okay. And the copper and no money. Okay. Within a week, one of the one another. Okay. No, not the Seneca. And yes, sir, and yes, we study one or two things about your band. At least. Man be krema na woni ne nan na wonhwe anka me tia wo do be kana wo do ho aka no okay ani no to we enye kwati pa ni se kika no agera we save life okay we save that okay then so mu ni sa oh enu na ya di ko fa sa se
My na se no na ko fansem ni nyina de ba no. Okay. Isaiah da se pa ya de ni nyina esi ase nom akofo akonwa we dodo de ba akofo ntena so nchenti for golden country. Yo mate my father mienu ba ko mienu bi nka ho 0260196064 0260196064 0260196065. Ebefa last caller na ya sorry na ye na endpoint homeopathic clinic ahoto fie shell signboard sprinters kwano so ehwa no mo wo ye na wonom assess so na endpoint homeopathic endpoint na mabo mo din no ba cho mo sa wo shell signboard one ne krono mabo hia kumase Hajia special local foods kasa mineral water and a time herbal mixture ye da wonom nyina da ase na ebusua ye sorry die na won so awoji brani adaje na wotie ye Facebook YouTube mo amutie ni nyina no thank you so much ma Sofia UK Onyankopon koso ensure no onye wadom kese anye wadom roso na wonsa no adwuma enye ensure mi akasa made nyina so Mr. Kwakwa Pepra Christian Service University ho na o lecture Onyankopon koso ensure na onye kese de I love you so much Onyankopon ema oso no akoma so ade biada oma no emremo enfama yemfa way into Apple. Hello, good afternoon. Catch them patcho within baby akase friend na lower way in my radio no. Hello, you tell me no in the Sola, okay. Yentie way. Madam I say e wo majuma pa. And asema neka enyina no say Ow. Sola, come again. I'm waiting for you. Where there abochina na se memfa wonti no. Me twen. Kafra wate wo kwan na wanka me bisa sa wotie from the code and am say the code and no free otie free so. Kafra wate. Kafra ma me hwe say wono. Hello. Hello. Yeah. Is that my guy from Sola? My bad DM. Okay, yentie wane ye fancy. Yentie o. Asema na meka ekire minu ya ba ne se eya omunya abochire kakra ewo abrabo ehu. Okay. Se anka ekoba ne se wo bibidi wo Ghana ha kra na but manhu ne se obi ede wo cross no eye better than ebia e ha brabo. Evan say wakonya new and I want to walk off away at the aba esan say open in them. Nigiri say abraboy obi planning they say ono be try because of nikunu beno. Matse. Metele minu ma nyina no say monya motre ye mema ni ma muima ye nyina ye nya abotre na ye bre. Yeah, that's it. Yeah, listen to that. Yeah, that's it. Abochi na de time ne ma wo. We see am di do OHENEYERE mama ekua YEBOAA ASEM bronya. Apam dada Jeremiah Simpson afe August omu nyina ka ho bi e na eso ma me akosia ago aboaje dondo hema eta yechi. Yakra mu nyina for golden country dwumedie no ebusia the man with the magic and wonderful voice ya okasa na wo krampo wo mo nyom so na wo be fia betie ni nsem de ne ensem a etwa fafa na nyina no obetena se no ne mpanyifo esi hu brekutire ya pe wo pesi brese be ya o my Ghana ye betimi yakoso na ye tumpon yakra mu nyina Endpoint homeopathic clinic. Ghana had the obi enim say ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na ye endpoint homeopathic clinic. Anase ye kidney, ye liver problem. Wo fa baby e na adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra endpoint homeopathic clinic na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Ye endpoint homeopathic clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo kidney problem prostate die eye endpoint homeopathic clinic kuma se ube hu endpoint homeopathic clinic